Yes, reka tubifurize ikaze kongera kugubwa neza abakunzi b'Intare Official murakomeye mugubwe neza kandi Uwiteka akomeze yibanire namwe. Ndaje rero ni Clever Bemba muri iki gitondo. Ni mu gitondo biturukanye naho mperereye ariko nabandi aho baherereye biturukanye n'ingengabihe bafite mbifurije kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo kugira Imana n'amafaranga. Uyu ni wa murongo wanyu tubagezaho amakuru agiye atandukanye kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza tuvugire hamwe kubijyanye no gushyingura abaturage b'inzirakarengane bishwe na guverinoma ya Kinshasa. Turagaruka kandi tuze turebere hamwe ambiskade Intare za Sarambwe zabashije gutega ubwo igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo hariya hafi ya Makobora baza kugwa muri ambiskade abagera muri 27 bararaswa 6 bafatwa matekwa. Ibyo byose turaza tubirebere hamwe. Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje gutabaza no kwiyambaza Perezida wa Angola Lorenzo kugira ngo amufashe kuba habaho ubuvugizi, habaho ibiganiro hagati ye na Alliance Fleuve Congo mu gihe yari yarinangiye akavuga ko atazigera yicarana na Kinshasa, atazicarana na Alliance Fleuve Congo ma 23. Adolphe Muzito yaje kugaragaza ko umwanzi wa Congo atari Joseph Kabila ahubwo umwanzi wa Congo anari abakongomani n'ubundi bica abaturage. Alliance Fleuve Congo yarahiye ko igomba kuzashira mu bucamanza leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo aribo bakrushari. Ibi byose hamwe n'ibindi rero turaje kugira ngo byose tubirebere hamwe. Ntimujye kure, mube hafi kuri telefone zanyu, kuri televiziyo zanyu, aho mudukurikiranira hose mukurikirane amakuru yacu. Reka nsuhuze buri bantu aho bagiye baherereye, buri bantu biturukanye n'igihugu barimo, impunzi z'abakongomani, abari muri Afurika, abari Burayi, abari muri Australia, abari muri Aziya, muri Europe n'ahandi niba hahari. Abo bose mbifurije kugira umunsi mwiza. Yego, ahangaha rero reka tugende rero tumanze twarebera hamwe ibijyanye n'Intare za Sarambwe mu kiriyo, mu kababaro ko kwifatanya n'abahuye n'ibyago jenoside ikomeje gukorwa na Kinshasa, aho bakomeza kwica abaturage mu buryo bugiye butandukanye ndetse bakaza no gukoresha drone bakica abaturage. Turaza wenda tunarebere hamwe ahagiye hakoreshwa na drone zikibasira abaturage. Reka tumanzirize rero kuri no nkuru n'ubundi y'uburyo Alliance Fleuve Congo ma 23 yabigenje. Ariko reka tumanza tunihanganishe abaturage ba centre ya Masisi bahuye na biriya bibazo bikomeye byo kubura abantu, byo kwicirwa abantu. Mugire kwihangana bitera kunesha, kandi ndamya nashidikanya yuko Uwiteka Imana ari kumwe na buri wese. Ni ibintu byari bite agahinda cyane ubwo igisirikare cya FARDC cyagabye ibitero by'indege zitagira abapilote ku baturage ba centre ya Masisi ndetse abenshi barapfa, hakomeretse abarenga 60. Kugeza amagingo yangaya umubare w'abamaze gupfa banashinguwe mu cyubahiro bariya nabo twita les martyrs de la révolution. Ngiye rwose niko mbita. abarenga 12 ntago barenga, nuko ngo abashinguwe mu cyubahiro no 12 nubwo abandi barembye bikomeye, abandi nabo bararembye bikomeye. Muri kumva ko n'ubundi Intare za Sarambwe rwose ubona ko ari ibintu biteje akababaro, ari ibintu byagiye bikomeretsa abantu, kubona ko wakagombye kurinda umutekano w'abaturage, wakagombye kuba ari kumwe n'abaturage ahubwo niwe uri kumwica. Urumva ko antuka birababaje kandi biteye agahinda,
ubona ko abantu bari hariya rwose bagiye bagira ibibazo bikomeye, ndetse bamwe bakaba bagize n'ihungabana biturukanye n'ibyo leta ya Kinshasa n'ubundi ikomeje gukorera abaturage. Byari ibintu rwose ubona by'akababaro kenshi, ubona ko abantu benshi byabahungabanyije. Ni ukuvuga ngo aba bantu bagiye gushyingurwa cyangwa kubikwa hariya kuri Makao. Ihuriro Alliance Fleuve Congo 23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ryashyinguye mu cyubahiro abasivile bishwe urw'agashinyaguro mu bitero by'indege zitagira abapilote drone byagabye mu mujyi wa Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu muhango wabaye kuri uyu wa 4 tariki 8 z'ukwezi kwa mbere mu mujyi wa Goma, hari icyicaro gikuru cy'ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo 23. Uyu muhango witabiriwe n'abayobozi bakuru mu nzego za politike n'umutekano bice bigenzurwa n'iri huriro, barimo umuhuzabikorwa Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa, guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru n'abamwungirije, ndetse n'abayobozi mu nzego za gisirikari cya Alliance Fleuve Congo barimo n'umuvugizi wacyo, uwo ni Corneille Wiringoma. Mu ijambo umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo mu bya politike Lawrence Kanyuka yavuze ko uno munsi wari uwo guha icyubahiro no kunamira inzirakarengane zahitanywe n'ibitero yise ibyakozwe mu buryo bwa kinyamaswa kandi buhumyi. Yagize ati uyu munsi ni uwo guha agaciro no kunamira inzirakarengane z'abasivile zahitanywe n'ubwicanyi bw'ibitero byateguwe bikanashyirwa mu bikorwa n'abahuzamugambi w'ubutegetsi bw'inkoramaraso bwa Kinshasa. Yakomeje avuga ko Alliance Fleuve Congo 23 yifatanyije n'imiryango yabuze abayo mu kababaro kenshi, anasaba ko ububabare bwabo butagomba guheranwa n'amarira gusa, ahubwo bukabera isi yose isomo ryo kwamagana ihohoterwa rikorerwa abasivile. Kanyuka kandi yagaragaje ko ibikorwa nk'ibi bifatwa nk'ibyaha bikomeye byibasira inyokomuntu, ashimangira ko bitazigera byibagirana. Yavuze ko Alliance Fleuve Congo 23 izakomeza guhagurukira kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose rigamije guhohotera abaturage b'inzirakarengane. Ati Alliance Fleuve Congo irashimangira ko izakomeza kurangwa n'ubwitange budatezuka mu kurinda abaturage no kubungabunga uburenganzira bwabo bw'ibanze buri mu burenganzira. Donc ibi nibyo byagiye byatangajwe na Lawrence Kanyuka, agaragaza n'uburyo igisirikare cya FARDC mu mikoranire yacyo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro harimo nka FDLR yasize ikoze amahano, yisha abaturage, ikoze jenoside mu Rwanda, ariko ubu ngubu ikaba iri gufatanya na leta ya Kinshasa gukora indi jenoside bari gukora. Reka nsimukire kwanza kuri iriya ambiscade yatezwe n'intare za Sarambwe n'Amadubu, ubwo igisirikare cy'abarundi bari kumwe na Wazalendo, bari kumwe na FARDC, iyo bita komando. No operation rwose ni operation ndi buvugeho. Bari baje bageze nko muri 50 baje kwataka defense iri muri advance pata y'intare za Sarambwe hariya Makobora. Intare za Sarambwe ziza kumenya ko bagiye kuzataka kubera bya byombo bagiye bafata, baraza intare za Sarambwe zibatega waya. Reka mbabwize ukuri, hari abakamandazi ba 23 nongere mbivugeho, nk'uwo bita Colonel Gakufe, Colonel Badege, numwe Badege mubazi gutega ambiscade mu buryo bukomeye. Yavanywe muri parike ya Virunga Badege ajyanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahari kumwe na Colonel Juste 06 ufite special force y'icyama. Bateze ambiscade, navuga ko ari ambiscade y'amaraso. Iyo ambiscade uburyo ariteye kugira ngo umuntu ayisobanure, ewane
ahantu rero bagiye kubategera donc urabona ko n'ubundi hariya twavuga ko ari mu nkengero z'amazi, ariko bagombaga guca ahantu hari inkangu. Kuri iyo nkangu rero niho bagombaga gushinga imbunda ya musada yo mu bwoko bwa 12, yagombaga gusharinga mu gihe iyo defense ya advance pata y'intare za Sarambwe baraba bayigezemo hakabasha kubamo resistance. Bari bohereje hibu ziri kumwe n'iyo special force manzari y'u Burundi, bari kumwe na bamwe mu ntoranywa bo muri FDLR, ndetse abagide babo bari bande, bari wazalendo bahavuka, bose hamwe bari 50. Bari bafite amakuru ko iyo defense advance pata ya mama 23 yari imbere, yari irimo abasirikari 30. Baravuga ati twebwe tugiye nk'abakomando turi 50, tugiye kugenda tuhinjire, nitumara kuhinjira turabafata, turabatwara amatekwa, turabajyana. Nibwo rero bayikoze mwoga hekamwe, baraza barinjira ende kumbe hahandi bagomba gushira ya mbunda ya musada hari kuko bahagurutse mu masaa 7, saa 8 bari bahageze. Intare za Sarambwe ziza kumenya ko ariho baza gushira imbunda ya musada, bakaza bakamanuka, kuko n'ubundi byari binigaragaza niho bagombaga kuyitereka. Intare za Sarambwe zirabatanga, ziza hahandi donc hari abavuga ngo ni kuri sabre de croquis, niho bagombaga genda no gupangira n'ibindi. Baha intare za Sarambwe zirahabatanga kwanza, zanzira ziragenda zirazitega. Bakimara kuhagera rero basanze intare za Sarambwe zahageze, naho zahise zibarasa. Baje bahatereka ya mbunda, bamaze kuhatereka ya mbunda bahasiga abasirikari 8, abandi 42 bagenda bagiye kurasa ya defense. Ariko intare za Sarambwe zibategera tena mu nzira, duwa ngo hahandi zaje bashize ya mbunda musada. Baraza barahatega, baje barahabasanga, ntibigeze bababona, uburyo no bari bamaze kubapangira. Bamaze kuhagera rero bahasiga 8, abandi barakomeza. Noneho hari ahantu bagombaga kwambuka akararo, intare za Sarambwe ziza zibategera kuri ka kararo, ariko bashyira umutego wa mbere imbere y'akararo kugira ngo abaza gusubira inyuma bongere bagwe mu yindi ambiscade. Baraza babategera n'imbere y'akararo. Baje rero bicamo ibikundi 2, bapanga ko kimwe kigomba kuzamuka giciye iburyo, ikindi kigaca ibumoso, ubundi bakagenda bakazingira ka defense ka advance pata ka mama 23, kugira ngo mama 23 yerekane bamwe mu basirikari bari hejuru muri ako gasozi, bakajya bavuga ndetse bakatsa n'amatoroshi kugira ngo abandi babone yuko barimo. Kumbe bafashe nabo special force bayizana gutega. Bakimara kwambuka ka kararo, ruko mama 23 yajyanye umutego hakurya n'indi mitego 2 iburyo n'ibumoso muri zanzira bari bamaze gutegura kunyuramo. Bakimara kuhagera rero bantu banjye, intare za Sarambwe zahise zibaminjiramwe amasasu zirabarasa. Barasirwa ibumoso, barasirwa n'iburyo, nabo nibyo bararasa. Barongera basubira inyuma kuri ka kararo, bageze imbere barongera bararaswa. Noneho babandi bari hejuru bashaka gusharinga kugira ngo bakoreshe ya mbunda ya musada. Uri kumva bari bagomba kurasa bahawe oda, bakababwira ati turangaha muturasire ngabo cyangwa murase muri karaka defense. Bagiye kwa ngo bagiye kurasa, babandi bari bamaze kubagotera hahandi baje gushira imbunda ya musada, bose uko ari 8 barabafata na ya mbunda ya musada 12. Muri babandi bamanutse hasi 42, 27 bahita bafasira place, abandi byo baracika, abandi 8 barafatwa. Urumva umubare? Niba wenda muri gukurikirana Bembo muri kumva umubare
27 kongeraho 8 babaye 35 35 muri 50 bari bagiye hasubiyeyo 15 urukumva ko nambiskade itari yoroshye iteguranye ubwenge kuza kumenya uburyo bari buze guca ibumoso ni buryo kujya ariko nawe ni ibintu byo wapanga no gwenda twe turi abasivile ni ikintu cyo nawe wapanga ukamenya ati abangaba bari buze kunyura aha naha baraza bacaha bakenaha ukaza neza nawe ukagenda ukarupanga ukanabitegura ni nako byagenze baje ari 50 hasubiraho 15 nabo muri abo 15 hari igihe batagezeyo bose wenda bishoboka ko ushobora gusanga ariyo mirambo abandi batari baboneka hari n'abakomeretse ntago tuzi niba koko wenda hagaragayemo abo bo muri special force n'ubundi harimo abarundi ndetse n'abahibu nabo bagide babazarendu nabo bapfuye bikumva ko yari operation idasanzwe iyo bita operation rwose yari idasanzwe reka wenda dusimbukire no ku yindi inkuru tugiye kuza gusimbukiraho ni inkuru ya Perezida Felix Antoine Gisegeti wavuze ko atazigera aganira nabo yise ngo ni lepante ubu ngubu akaba ari muri negociation abwira Lorenzo ati fasha wo gahekawe inge kuganira na bariya bagabo ariko mufashije neza nuko ibiganiro byabera Kinshasa murabyumva ati mufashije neza nuko ibiganiro byabera Kinshasa ati babandi naranze kuganira nabo nkaganirira nabo ahangaha Kinshasa tukagirana ibiganiro tukavugana wenda ntago nibuze gutinda no kuri no nkuru ya Adolphe Muzito wagaragaje ko Gisenani atari we mwanzi ko atari umwanzi wa Kongo Joseph Kabila wibuka ko bari abagabo ni n'abantu bakoranye ni n'abantu babanye hari umuminisitiri nawe ushinja leta ya Kinshasa kumushimutira abana ubu ngo bakaba ari kuri torture ikomeye iriya bita ANR Agence Nationale de Renseignement ariko Perezida Felix Antoine Gisegeti Chilombo arasaba ko yaganira ndetse akanavuga ko agiye gufungura bamwe muri za mfungwa muri bya bindi byabereye Doha nubwo yagiye ashipota akanga kohereza intumwa ngo zijye Doha mama 23 ukabohereza arasaba yuko noneho yaganira na M23 opposition yose ndetse n'abanyamadini bakareba ko ikibazo kuko arabona ko byamurangiranye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Gisegeti Chilombo yatangaje ko yifuza ko ibiganiro by'amahoro bihuza leta ayoboye n'abahagarariye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 riri mu mitwe iyirwanya byabera mu murwa mukuru Kinshasa mu rwego rwo gushakira umuti urambye amakimbirane amaze igihe mu burasirazuba bw'igihugu. Iki cyifuzo Perezida Gisegeti yakigarutseho mu biganiro yakomeje kugirana na Perezida wa Angola Joao Lourenço i Rwanda. Gisegeti yagiriye uruzinduko muri Angola ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 urwo n'urwa mbere 2025 asubira tariki 5 z'ukwezi kwa mbere 2026 ndetse anongera kuhagera tariki 8 z'ukwezi kwa mbere 2026 mu biganiro byibanze ku kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Mu biganiro rero byabaye ku itariki 5 z'ukwezi kwa mbere Perezida Gisegeti yasabye mugenzi we wa Angola gutangiza ibiganiro bishya bihuza abanyekongo bose barebwa n'aya makimbirane, anamusaba ko Angola
yabigiramo uruhare rufatika mu kuvugisha no guhuza impande zose zabyitabira. Mu bagomba kwitabira ibi biganiro rero, Perezida Gisegeti yifuza ko habamo impande zose z'ingenzi zirimo abanyapolitike bashyigikiye ubutegetsi, abatavuga rumwe nabwo, imitwe yitwaje intwaro nka Alliance Fleuve Congo 23, societe civile ndetse n'abahagarariye amadini n'amatorero, hagamijwe ko ibiganiro byaba rusange kandi bigamije kubaka ubwumvikane burambye. Amakuru aturuka i Rwanda muri Angola avuga ko leta ya Angola yamaze kuganira n'abanyapolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bashobora kwitabira ibiganiro by'amahoro biteganyijwe. Perezida Tshisekedi yemereye mugenzi we wa Angola ko leta ya Kongo ishobora kurekura bamwe mu mfungwa bafitanye isano na Alliance Fleuve Congo, ariko ashimangira ko dosiye ya buri wese izasuzumwa ku giti cye harebwa niba ibyaha akurikiranyweho cyangwa yahamijwe bishobora kubabarirwa hakurikijwe amategeko. Andi makuru aturuka Kinshasa agaragaza ko umukuru w'igihugu yifuza ko Alliance Fleuve Congo 23 yatangaza ku mugaragaro ihagarikwa ry'imirwano, kandi ko leta ya Kinshasa ariyo yagira inshingano zo kugenzura no kwemeza ko icyo cyemezo gishyirwa mu bikorwa kandi kikubahirizwa. Iki cyemezo cy'ibiganiro bishya bije mu gihe Perezida Félix Antoine Gisegeti Kirumbo akomeje gutera umugongo ibiganiro byabereye i Doha muri Qatar. Byatangijwe mu ntangiriro z'umukwa 2025. Umuyobozi mukuru wa Alliance Fleuve Congo Colonel Nanga Yoberuwo yatangaje tariki 30 z'ukwezi kwa 12 ko leta ya Kinshasa yanze kohereza intumwa i Qatar. Mu biganiro byabaye inshuro ebyiri, leta ya Kinshasa yanga kohereza Qatar intumwa, ariko Alliance Fleuve Congo 23 yo irabohereza. Kumva yuko ni ibintu n'ubundi navuga bifite aho bitandukaniye n'icyo nakwita ukuri Kinshasa ibishaka kugaragaza muri ibi ngibi. Bakunzi b'Intare Official rero kambashimire, mbifurize gukomeza kugubwa neza. Andi makuru wenda turaza turebere hamwe uburyo Lieutenant Colonel Hakuzayi wagize wasimbuye Sylvain Ekenge, burya musimbuye yari umwe mu bari bashinzwe kuvugira ingabo muri Grand Nord, aza kujyanwa kungiriza Sylvain Ekenge Kinshasa mu buvugizi bwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu rero niwe wabaye agiye muri uriya mwanya, reka tubashimire rero, tubifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Uwiteka akomeze kwibanira na buri wese.